Sayol amagi manungda irang thong semba loigadabani. TDC National Highway 37 Imphal Jiribam Lambigi irang thong tatlaga railway gi lengoi purga lakpa Tata Tipper ama turel da tasin khibadagi Tata Tipper gi driver thiba khangdana leiriba sigi daita NHIDCL amadi Ministry of Road Transport and Highways na pugadabani haina Transport and Drivers Council TDC na phongdo khibaga loinana thong asi ningon chakobagi mangoina na sayol amagi manungda semba loisinna ba demand tawri Irang turel gi mathakta saba Belly Bridge asi ngarang ayu pung 8 makhai taramdaida lengoi purga lakpa Tata Tipper MN07A 8937 asi lalakpada tatlaga turen manungda tasin khibani Tata Tipper asi gi driver Assam gi hojai dagi khamba hariba myo asi hojik phabo thiba khangdana leiribani gari asi gi second driver di phangkhre thawdo asi gi matangda TDC gi president H. Ranjit na paumi sing da hai laibak thiba thawdo asi gi daita National Highway sibu semjin bagi thabak tawriba NHIDCL amadi Ministry of Road Transport and Highways na pugadabani ningon chako bagi mangoi nana sayol amagi manungda war footing da thong asi sem sabagi thabak loisingadabani haina demand tawki tatlaba irang thong NHIDCL na athungo tamda semba ngamloi hairagana TDC na angamba thakta honaduna semlaga gari lanbe yana bakari tawba yabage haibadu khanana ba thorang tawgani haina palladuna Ice Ranjit na hai thong asi saba tarabadi hanagi structure all model atuda saba yaroi National Highway amada leifam thokpa sapsaba thong leitaba intervillage road ta leigadaba thong makhal ama oina highway asida leirakpani haina palladuna BRO amadi NHIDCL na matam sangne yengsin bidana laklaba thongni haina su Ice Ranjit na phongdoki thong asi 2010 da UG group amana bom phumduna thatat khibadagi amu hanna sakiba thongni matam chana repairing tawduna semjin daba thonggi phampak amadi bim yadaba sing sindokpagi mahutta welding tawraga sinaba amadi thonggi mapunchi sahi kayano haibadu yengsin dabadagi laibak thiba thawdo asi thokpani haina Ice Ranjit na nungaitara phongdoki thong nauna sagadariba sida thonggi side wall extend tawraga double wall ohengadabani haina palladuna thonggi mapangal kalhannaba kayarak hairabasu thawsade makhoigi sendan pham oiraga leire haina su mahakna pendaba phongdoki All Manipur Road Transport Drivers and the Motor Walk Union gi General Secretary Moimob Anil na lusingba team amanasu wafamaduda chattuna irang thonggi hojik oiriba phibam haktengnana yengsilibani Ice Ranjit na hai lambi asibo semlamba BRO aduga hojik semliba NHIDCL makhoi anina contractor mayamga lotuna duna red device tawduna matam sangdok halaga sendan pham onthok tuna khudong chaba lawraga leire lambi asida sendan pham gi thabak chathariba si khutakta lepkadabani Transporter singna mal hena puba leite haina phongdokladuna TDC gi president Ice Ranjit hai 2018 gi July tha da thokiba India government gi order amada saka taruk panba gari na mal yauraga tan taramapan saka tara panbana tan kunipan dasmik manga amadi saka tara ni thoi panbadana tan kunthra taruk puba yai haiba lei 2016 da thokiba ariba order amada saka tarukta tan tara taruk dasmik ani saka tara dana tan kunmanga aduga Sakatara ni thoi dana tan kunthama thoi phawba puba yai hairiba si phawba yaudana pudana chatlibani haiba wafam mahanga thamki India government adi gari da mal yamna puhalaga sen thongi phibam phagat hanaba haiduna achauba gari saribani gari chaurupana thau yamna chabagi mathakta thaugi mamal su hengatpa sida mal puganu hairabadi India government ki order ki wangmadani hainasu mahanga phongdoki NHIDCL ga Transport Department ga lautunaraga contractor ki kana naba mal yamna puba yaroi haina order thoan mani haina phongdokaduna Ice Ranjit na hangki Imphal Jiri lambi asi tan kaya gi lambi semu haina India government na pirakpanu National Highway oibagi tender da lambi semnaba aduga law and order phate haiduna Manipur gi sel su hena piraklibani haiki 2010 dagi Imphal Dimapur lambi da gari satpa lepkibadagi Jiri lambi da salakpana 2020 yaure haina palladuna sahi tara asida turen macha amagi thong sabada sahi kya changadoribano haina Ranjit na hangki thong sabada sendan pham oiduna leiribasi chief minister na mieng changbiduna aphaba national highway amagi thakta pukhatna bohona biu haina su Ice Ranjit na chief minister ki pukning singsinki aduga topa pawmana ECI na congress ki mathakta action lawgadabani BJP November 3 ta pangthokadariba by election asida communal card sanariba Congress party amadi Congress candidate ki mathakta Election Commission of India ECI na akanba action lawnaba BJP state unit na taksilakli party sigi chief spokesperson CSBJ na ngasi pawmisingo unawada masana masabo secular party ni haijaba Congress party na matam chupada communal politics sana duna leire
हौजिकसु बाय इलेक्शन पांथोकदोरिबा असिदा उपाय लेरक्तबदगी कम्युनल कार्ड सानबा होरकले हाइना माराल सिकी कांग्रेस की मिरेप सलाम जेगी सामुरौदा लेबा महाकी मयुमदा पांथोकपा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की मीटिंग अमदा कांग्रेस पार्टी की चीफ व्हिप गोविंदास कोंथौजमना बीजेपी ने हिंदू सिंगी ओइबा गैंग सेमगतुना मुस्लिम सिंगदा मियोट मिनै चथै हाइना फोंदोखिबा वाफम अदु ऑब्जेक्शन ओय कम्युनल ओय हाइना CISBJ ना फोंदोखि गोविंदास कोंथौजमना कम्युनल कार्ड सानबगी मथक्ता बीजेपी न लुसिंगबा NDA गवर्नमेंट ना मुस्लिम सिंगी करी याइ फथौरांग तौरीबगे हाइबदु खंगबंगमद्रे प्राइम मिनिस्टर जन विकास कार्यक्रम की मखादा मुस्लिम सिंगी वेलफेयर की दमक लुपा करोड़ लिसिंग कुनिथोय कायथोक्तुना सिजिनरी मसिगी मनुंगदा लुपा करोड़ 3.2 मुस्लिम नुपा मचा अमदी नुपी मचा सिंगी मही मसिंग तंबदा सिजिनरी मुस्लिम आर्टिसियन सिंगदा लोन की खुदोंचाबा फंगलिबनी हाइबा वाफम CISBJ ना फोंदोखि मीटिंग अदुदा सरुक याखिबा AICC की इंचार्ज भक्त चरण दास ना मणिपुर बीजेपी गवर्नमेंट ना कोविड-19 कंट्रोल तौबा ngamdre हाइना फोंदोलखिबा वाफम अदुदा करी लॉजिक यावरिबगे हाइरदुना CISBJ ना हाइ बीजेपी की शासन लेतबा अतै लेबाक सिंगदा कोविड-19 कंट्रोल तौबा ngamdriba सिदी करीनी हाइगदोरिबनो हाइना हंखि कांग्रेस ना शासन तौबा राजस्थान महाराष्ट्र वेस्ट बेंगल अमदी केरला ना सिंगबा स्टेट सिंगदा कोविड-19 की पॉजिटिव ओइबा मसिंग वांगबदा नतना सीबगी चांगसु वांगि मसि पालिबा गवर्नमेंट अदुगा कोविड कमरी लेनागदोरिबा कोविड असि पृथ्वी की ओइना लाइसटनी दिल्ली मुंबई दा लॉकडाउन थुगाइरगा कोविड संदोकनबा कांग्रेस ना होनाखिबदु पाउफम थोकते हाइना सु BJ ना फोंदोखि कांग्रेस कैंडिडेट सलाम जेना मरम चादना पुलिस मैम अमा वांगोइदा थमजिले हाइखिबगी मतंगदा पुलिस मैम अमा थमलिबदु गुंडाराज की पॉलिटिक्स थिंगनबनी हाइनसु CISBJ ना हाइखि अदुगा तोप पावमना थाजब पीबदगी महिरोइ सिंगी खोंजंग हंदोखरे कोविड-19 थेंगनबा मणिपुर लेंगांगना तोंगान तोंगानबा इमोशनल डिमांड सिंग तांतुना हौखिबा अक्टोबर 18 दगी महिरोइ लुप तरुक हाइबदी एम्स एमसु देसाम KSA MSF सुकना खुथांग चरा हेनबा यावना संगसिलकपा तोंगान तोंगानबा खोंजंग सिंग ngarang चीफ मिनिस्टर गा उनबदा तालिबा डिमांड सिंग थबकतो ओंथोकपा हौरकपा अमदी थबकतो ओंथोकलगनी हाइबगी थाजबा पिरकपदगी मतम खरगी ओइना खोंजंग हंदोकले महिरोइ लुप तरुकना पुन्ना थादोरकपा सेरोल अमना हाइ लेंगा की पिरकलिबा थाजबा सिंग थबकता कयाम यामना ओंथोकली अमदी कयामुक माइ पाकना थबकतो ओंथोकली हाइबदु महिरोइ लुप तरुकना कुपने येंगली अमदी पिरकलिबा थाजबा सिंग असि थबकतो ओंथोरक्तरबदे मतम अमदा हेक्ता खोंजंग संगसिनबगी फिरेप लौरकनी अमरोमदा महिरोइ लुप तरुकना संगसिलकलिबा कोविड-19 थेंगनबा खोंजंगी मखा तारकपो ओइना मतम मतमगी ओइना थोरकलिबा SOP सिंग मियामना गांगना समिननबगी कैंपेन हौरगनी मियामना सु मिरक तिनफमदा थोरकपदा फेस मास्क उपा फिजिकल डिस्टेंसिंग नाकपा अमदी हैंड सैनिटाइजर सिनबा कौबिदनबा महिरोइ लुप तरुकना अपील तौरकली लेकाई लेकाई की क्लब मैरा पाइबी सिंगनसु पटफम सिंग SOP गांगनबा होनबदा इसा इसा की लेकाईदा थौदांग लौबियु लुहोंगबा मी लेतबगी थबक थौरम अमदी अतै लाइनिंग लाइसोनगा मरी लेनबा थौरम सिंग पांथोकपदा SOP गांगना पांथोकपिनबसु हाइरी मियाम तिन मफम सिंगदा क्वा अमदी अतै हिदाक मनागी पोलम सिंग सिन अदुना लोक तिन पंगसित सिटपगी थवोंग सिंग असि थिंगनबगी दमक मणिपुरदा हिदाक मनागी पोलम सिंग पुसिलकपा अमदी योनबदसु मियेंग चंगलगनी हाइरी मियामना थेंगरिबा कोविड-19 की इशू असि माइ पाकना थेंगसि हाइरबदी मियामना थौदांग लौमिनबा हाइबसिना ख्वाइदगी हेना मरु ओय लेंगांगना थबक पाइखलकते हाइना लेथोकपा मतम अदुसु नत्रे मियामना मियामबु कंजनबगी थौदांग अदु लेरी अखोई पुन्ना होनामिनदुना लाइसट असि माइथिबा पिमिनसि हाइनसु महिरोइ लुप तरुकी माइकेदगी फोंदोरकले अदुगा तोप पावमना हिजबुल मुजाहिदीन की लुचिंगबा हाटख्रे सिक्योरिटी फोर्स की ऑपरेशन दा हिजबुल मुजाहिदीन की चीफ ऑपरेशनल कमांडर साइफुला हाटख्रे पुलिस की मकोक थोंबो ऑफिसर मन फोंदोरकपगी मतुंगिना इंटेलिजेंस की सबचाबो पावमगी मतुंगिना हिजबुल मुजाहिदीन की लुचिंगबा सि लेरे हाइन सबचाना खंगबा मतुंग मफम अदुदा ngasi सिक्योरिटी फोर्स संसिनदुना कोशिनखी सिक्योरिटी फोर्स संसि ले हाइबा खंगबदगी हिजबुल मुजाहिदीन की कांगबु अमसुंग सिक्योरिटी फोर्स अनि की बरकता अकन मोंगदा नोंगै कापनखी सिक्योरिटी फोर्स ना लाक्सिनतुना टेररिस्ट लेफम मफम अदुदा अकन मोंगदा नोंगै कापनबगी थौदो अदुदा टेररिस्ट लुप असिगी चीफ ऑपरेशनल कमांडर साइफुला हाटखिबनी हाइ पनबयाई सही असिगी मे थादा टेररिस्ट कांगलुप असिगी लुचिंगबा रियाज नाइकू सिक्योरिटी ना हाटखब मतुंग महाकी महुत साइफुलाना सिलहौबनी अरोबदा पॉपुलर न्यूज रीडर की वीडियो बु येंबिरिबो खुदिंगमपु थागतचरी।